Unakaza mamangu? Nakaza. Bwana, leo tulikuwa huku kwa hii sensibilisation. Lakini tulikuwa tunafanya na watu wa mingi. Hivi tunaweza famia pia jina lako na wewe? Jina langu linaitwa Marina Bugeme. Marina Bugeme. Mkaaji wa hapa Kasie pia. Mkaaji wa hapa Kasie. Ndio. Tulikuwa tunauliza sababu tulisikia pia ndani unapoze problème iko lié ku traumatisme. Hivi ushawahi ipitia wala mfamilia yako mtu mwenye washaka wahi ipitia kama ni wewe peke sijui? Nimepeke nisaipitiwa. Ndio. Mie nisapitia hapa kwenye niko nilikufisha baba, nikakufisha mama, nikakufisha bwana. Kisha na mwali kazi wangu iko nanipiga vita. Kila siku kunipiganisha, sasa nipiganisha mara kenda na napiganisha bwana yake na napiganisha bashemeki yake. Njoo kidonde iko kuro yangu ile baba. Sijui kama unakuwa unajisikia mkichwa wakati vile vitu vinatokea. Unakuwa unajisikia kimwili na mkichwa? Nikisha sikia vile mimi nasikia roho na niluma, na roho kisha niluma mimi nasikia mimi naanza lia na kutosha machozi na mimi nakumbuka vile vyote vilipitaka. Hivi kulingana na mafundisho yenye leo VOH ilifanya kwa siku ya leo, hivi haikupunguzia hata kidogo kwa ile stress? Ndio, inanipunguzia. Mimi nasikia bile yote mliongea inanipunguzia baba. Kama vile nini unisikia na kujenga kidogo mliongea leo? Nisikia ile na inanijenga roho, kiroho juu ya kidonda ya roho. Na ile kidonda ya roho hivi mimi naipona, mimi nashukuru Mungu sana. Ndio. Okay. Kunaweza kuwa na neno fupi ya kuachia kwa VOH? Yenye batembelea kufikia leo. Mimi nashukuru sana tena sana kuona mlikia tutembelea VOH. Mimi nabashukuru sana, Mungu awabariki. Nyingine siku tena murudie tena mtufundishe. Asante mama. Sema jina nani tena? Marina Bugeme. Asante mama Marina, tunakuwa tunashukuru pia VOH na tunashukuru. Ndio. Na mimi nashukuru baba. Ndio, na mimi nashukuru kwa hii msaada mnatupatia. Mungu awabariki, muongezeke na Mungu awabariki, muzale benyu batoto na nyi bakwe babariki hivi mnatubariki. Asante mama. Ndio. Sikwata na wazia kwenda tosha leo. Lakini Mungu anawabariki, mnatusaidia hii kidogo mnatupatia, na Mungu awabariki, muendelee hivi na msiache.